Gukirite haho mwena wa Timboro wa Eldama Ravine county ya Baringo thutha wa aikari a mwena ucio gutemania ithanduku ria mwiri wa Evanso Njoroge barabara gatagati riria mekung'ethanagira na maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya kumemenereria kuuraguo gwake. Aikari aya mekururungana niguo gwethera Njoroge kihoto giake kuona akuire thutha wa kuhurwo mbara njuru ni amemba a Kiama. Ndeto iria ikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati gukirite haho mwena wa Timboro wa Eldama Ravine county ya Baringo thutha wa aikari mwena ucio gutemania ithanduku ria mwiri wa Evanso Njoroge barabara gatagati riria mekung'ethanagira na maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya kumenereria kuuraguo gwake. Aikari aya mekururungana niguo gwethera Njoroge kihoto giake kuona akuire thutha wa kuhurwo mbara njuru ni amemba a Kiama. Akenya na mwena wa comment section na makorwo makiugo arita uyu akorirwo akiandiko Wambui wa thuaka Athuri gwitu na shikana wanatengeneza merry go round kama ya mama alafu wanajiita Kiama theri na mwari wa shukaka wa Kenya muthini ndakoragwo na kihoto giake na Eunice Macharia huaka host Kiama na mundu ugwitwo Magi akaruto is a good president, he need a good advisor to advise him to resign. Na Simon Derefa akagatho ya Mugikuyu no Mugikuyu uri ungi na uria kwiragwo ati ritwa Mugikuyu riminite ni mugi kuri uyu ni maheni matheri ona kaba mururiri na Evans rest in peace na David Njoroge ahurirwo ni Athuri ni undu wa kuya Njoroge ari kagwa ruku kwa rumono na nyoks gacathia kauga acio ni tuwi ni moerwo hatu akari na gicero kauga giki ni mugaru na Kiama giki ona Kiama kia ngoma tondu gutire hindi muthuri arutite mburi kuhura mwana taihi na Gideon Jeff kauga kai matwikite mogiki kana na Peter James Maina kauga hinch some lies passive pressure that other side na mundu gwitwo Joseph Ndung'u kauga Kiama heni na mundu ugwitwo Ben Mwangi aikorwo akendeko hawa watu wa Gomi sijui mbuzi za nini maraha tohara sijui ni group moja wote ni wachawi na Gloria Samuel akaga ati ameba Kiama giki giaki na mundu gwitwo Masi wa Boya ko thuthuria ugite kumana na Gikuyu kiu riu ni gicenjanitio na gwitwo Kiama heni macio na maingi ni ciegera thaa 8 na mundu gwitwo John Broka what I know is that there must be a few not all rested well Joro na mundu gwitwo Katerina Gitau akawa no Kiama na mundu gwitwo Diego Simeon kani yani siku hizi kuwa mtu is not a big deal kwani humanity ilienda wapi kwani kuna mtu ataishi kwa hii dunia milele help us Lord na James Maina akawa so sad na Elijah Mwangi kamuongea akawa watu naelekea mahali pale walitaja na mundu gwitwo George Wachira akakorwa kiugo kama ni Baringo iko na hizo vituko naona ni kawaida yao it's not a new thing na Kuria Wanyambura kauga that can't be real Kiama it could be a cat impersonating it na Suzi Wairi mwaka karibu Kenya kwenye we must solidarity together for someone justice na Mary Steve kauga korai tuthuritu muturage omwe kwa omwe korai tuthuritu mukorage kamwe gwa kamwe guko ne kwa Mwangi wa Mohoro na ndeto iria ikorwo igitukinyira ni ati mundu ugwitwo gukirite haho mwena wa Timboro wa Eldama Ravine county ya Baringo thutha wa aikari a mwena ucio gutemania ithanduku ria mwiri wa Evanso Njoroge barabara gatagati iria mekung'ethanagira na maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya kumenereria kuuraguo gwake. Aikari a mekururungana niguo gwethera Njoroge kihoto giake kuona akuire thutha wa kuhurwo mbara njuru ni amemba a Kiama ni ndeto iria ikorwo igitukinya kwa ndagika ino guku kwa Mwangi wa Mohoro ngakonge kuheana gitio kinene ukonge subscribe thini wa channel ino itu ya Mwangi wa Mohoro nigetha ukamukagira mohoro kira wa mbere hindi ciothe ria twagikorwo tukia ku upload na maraikorwo magikunuka guku thini wa bururi uyu itu wa Kenya na nja wa bururi uyu itu wa Kenya. Mwana wa TikTok wagikorwo itu follow mwana ta Mwangi wa Mohoro wakorwo comment wakorwo share videos itu nigetha tugagikorwo tuikinya rimwe mbere hindi ciothe ria twagikorwo tugikira maria maragikorwo magithie na mbere gukorwo makihanika thini wa bururi uyu itu wa Kenya.